Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Sinina saji sallam labin ka hadire alhamdulillahirabbil alamin. Dia berewing yang kesempatan tercede untuk patarui ama biasai kurumai pangajiata dan karena ia rebing-rebing insyaAllah nadapi lilena fikir wengerangi agurut kalabae yang itu masalah salat sempajang berarti sini rumah dulu ini sempajangnya kurumai jinne saya mengi umbangi kama dan sebagainya peramanan niyolah. Jadi betul na pemilu na tama uki matirina sampajangi. Perlu mi sana waparingerang lebih dulu maka deh ia ru sampajang melu ibicari wi na itu sampajang maki waktu betul na sampajang 5 waktu. Jadi pejulu na bicara sampajang lengnya sunnah iya de masalah waktu dibu asal ngiruli makutupur sampajang iya angkai waktu matar tentu pada sampajang witiri dan sebagainya iya milih bicara julu sampajang 5 waktu nariko bicara ki sampajang 5 waktu saudara-saudara sekalian angka paparengeral lebih julu melu pamulu ina itu nabi sangkang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yundri mas sampajal 5 waktu angka 5 waktu natengi Nabi yundri mas sampajang mus sampajang apapun betul harangnya yundri mas sampajang nomor sidi nasangnya lima Nabi Muhammad hadisan pamurta pasya muslim maka dai dena wadi masampaya tawe nariku mapamulai macalla matan nasewatakan kalabusi sana jadi dena wadi ku mapamulai macalla matan nasewatana betul na melu nilabu gangka labusi sana betul capa asara kapan capa asara jadi mapamula macalla nana matan nasui melu labu gangkala busi sana naru dina dia sampaya malahan tania sampaya bawa maka dia bita mo yundri malam otomatis pemalito jadi betul na tania sampaya bawa harang nariku mapamulai labu sui gangka salah season nama petang mo malam otomatis pemalito harato yang kedua nasangin Nabi sallallahu alaihi wasallam ia kubu mubah yasui gangka mubah nasisan ia betul apa akademi lu mubah yasui gangkana mubah season betul na nasangin ugi maka dia tarendre gangka si pasurungan pesi ia ro dina wadi di masa pajak sudah antanya matono waktu subur to sebab mubah ni asui ke de mina no basisan apa ia bendeng de panu basui subuh ngopi tu ia ku subuh ngopi de matoga sampai sunai mungkin subuh jadi tak dengarangi pamula mubah nasui gangka
parin rikana nasanyogi si pasorong pasi bicara kina wallahu lagi gimala mereka dan ni tabaruriolo nama kasitu ni kita pahan nama karina kada tes si pasorong pasi ipahan ni makan siko kira-kira si parpajang nomor telu nasurna napesangkang alim Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya persis tangaso gang kalepena persis tangaso gang kalepena jadi dia tunawat di masampayang kecuali kami bawa situ pandrita palalui anda kute mata syapi kosong yumai jadi lenek sona yumai tapi masih tulu anda kute pandrita maka deh harang iri masampayang ngariku tangas sui gangka lesan apa sui kecuali sona yumai menurut Tumi anda kute mata syafi ia kurang lain dia mata syafi mo juma jadi dia tahu ni jadi kau tolong masih maju ba kau dan total masih na tangas sono na total tadi 10 hari kuat 10 tadi 10 total ikut menurut madhab lain ni dia nak pema 5 sampai pekerja masih kita tahu pemali sebab waktu haram kecuali yang dikubah tasyahud maka dapat dimo telun itu nomor apa nak pisangkang ni alim lebih Nabi Muhammad tu nasri pamasa dan dia salama kayundungan sembahyang imun rina sampai subuh jadi metoga kana sunnah kami Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia kubur ku mas sampai subuh aja mualingi agama tu damu aja mualin itu damu masih kiri mari ngerang lawan sisi pengalat alagan kamu banas soy iki dena lorongnya semaya akhirnya mundur subuh maka telu maka lima na itu mundrina sampai yang asarai mundir akhirnya mundrina sampai yang asarai angka khilafiyah nah bagaimana dirutuh pada itu maka dia irusam imundina sampai yang asara ia minat dan nabi ta sampai ya dega sabana iku sampai yang kasabana dia meriga kepada pada sampai ya mati ya jadi menurut sebahagia tu pada dia maka dia iku sampai ya mati mutupur masing dengan sarabat itu ya ke kotomelo manini lebih ku itariulu sampai ya mati biuru napa tu beri jemaah sampai yang asara di negara pengiwan di negara pengiwan ya apa aku masuk yang sarajo lo sampai sampai yang itu mati pengiwan itu tahu apa angkat bandi harangan ni jadi pula betul kau mengajar atau terlibat ilalan masalah yang pengiwan ni magi je kita diulu ya betul ni maka jaka paruyala sarero ilaksanakan maka dia ko asra ina melo sampai yang itu mati kita diulu sampai itu mati ni nak betul nak beri jemaah asra silena si isalat ang kahadiri yan ro betul na upuitan mapalapang yolo ridi yolo lena pa betul na damai secara materin ni risang sampayang sila surat ya ko bicara tayo sampayang salah bicara dana salah ikan kana tu mo ita Indonesia madalito ni na pagi istilah salah sudah masuk waktu salat kita lebih situ salat isya salat ini dan itu salat ayo salat betul bahasanya doang jadi ya kembali betul menurut bahasa as-salat di mana doa doang yakin dari kembali betul secara syar'i secara agama maka dia tahu ia sampayangnya ia itu si bicara wedding naula atai mipinru asi sumpunga si bapuana jadi betul si bicara bedi yola ko mangina si sumpung atai na pun salat asan jadi harus betul na iru cara iru tania nabi tamana tania di mana salangnya mebu sampai tania mau nabi biuroi kan nabi Ismail ibu jitu Allah Taala kana ya'mur ahlahu bis salati wa zakati
Nabi Ismail itu malada nabina anak Nabi Janna untuk mas sempajang. Jadi berarti sempajang ni sempajang anu matua. Nabi Ibrahim mas sempajang, yakib paha makam Ibrahim ayun dari mas sempajang. Wa ahidna ila Ibrahim an tahira baiti lit-taifina wal akifina warruk'i sujud. Jadi betul nak mau betul Nabi Ibrahim hukumi saya sudah salakum ka dari carana tungkat tasidi Nabi untuk laksanakan yang salat madu perubahan hukuman ni alimana bin Nabi tentu na kumpul na gerusan na pak dapu ngasinin na carai sinin na carai tu na jame na layak sempajang Nabi rioloi napa dapu ngukun ni sempajang na tarime Nabi ta betul na Isra Mi'raj ya na tu lengkap sana na sebab ia betul na Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nendre malira di alamat andre kan rupa-rupa kedona malaikat batina maka syir di Allah taala angka matar sujuna malaikat dia kaya pahlawan saliwan suju mapakaraja di Allah taala kan kakaman nalino angkat tatung, angkat rokok, angkat tuda dan sebagainya. Ia naro nama cinai Nabi Muhammad tana saripang masih nasir asal maka mitayro ibadah naro malaikat mak duperupangin sakanja paga. Sekali na iperintah mas sempaja igabun ni mapamula tatoroko sujus dan sebagainya. Kemanan ni. Yan itu Rasulullah kung kadire na sempajang yang paling terkenal dan terakhir dan terlengkap adalah salat yang diwajibkan oleh Allah di waktu nama Isra Nabi Muhammad Imam Mi'raj alim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaku Nabi rioloi madu parupa sempajang apa pada sayidin ayaku Nabi Isa tanasari pamasyan salama katafakuru inakelo. Ilalan na Nabi Isa dia mendekatkan diri kepada Tuhan gangkan mancaji niwita ibadah Kristen letu ya sewe kaya narunalam saudara-saudara sekalian jadi ia sempajangi malah Isa maka itu Nabi Isa kan waktu nabunga jaji maka dari inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati. Betul disuruh memang Nabi Isa masa sampaian. Nabi Musa disuruh masa sampaian. Nabi Ibrahim disuruh masa sampaian. Oleh sebab itulah saya suruh salakum kehadiri kedudukanna unruna sampajangi menurut di agama TV alim-alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taliwa tandrina betulna malakda pentisanna kedudukan dia sangat sempat dia nawat tinggi cepat-cepat dia tu nawat di makari coba-coba dia tu nawat di makari ya dia nawat di nasabak sempajangi sursal kukade kutumilum malai garis besarna maka dia Nabi Muhammad ma bainal muslimi wal kafiri illa tarkus salah pemisai gapal lawangan na salangi nak pilih sempajangi ia na sempaya salangi ia na dina sempaya payi salang oleh sebab itulah saya sudah salakum ke hadire ia ne masyarakat dendre sempajangi napa ni ko italusuri dia nariko tomelo parisay sinin na rukun na salangi narampewe alimalabina na bitapa ang kuman itu hadis sa iri-iri sa susungan na kada rukun na salangi 5 de jika kurang digaga hukuman ni hadis na nabita tu na pagkairis sa makada bunyal islamu ala khamsin makada Yerusalem sa agama salangi rukun na 5 ia yang paling mendasar sekali adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
ia naro betul yang terpenting yang harus menjiwai semua rukun yang 4 ini ialah syahadat la ilaha illallah. Jadi syahadat melepat dalam kota Makadaki di Pancasila. Sila pertama itu menjiwai semua sila-sila yang lain. Emang kutu ya. Ia sampai ia betul syahadat ia igakan mencai syarai. Maka dia Nabi maka dia pungilna hadisana man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Ada Nabi pun Allah Taala ke diskusi. Nigi kita metekan la ilaha illallah nasikan tellu betul iya kuna pau itibunna mapatu ngatina napa du papangkau kena ditu gaga sumber leh Allah Taala ditellu nama tekan lila dega gapuari sumber lilna pun Allah Taala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah napa tunga tinna ditunga gaga napa dupa ditunga tu gaga melo na sumber lilna pun Allah Taala dan karena begitu pengaruhnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rialina pengusina Umar watuna sitinro Nabi sallallahu alaihi wasallam uki sedek lau Ka'bah melu matawab napa lalu julu Nabi ta dalam pesan Nabi ta julu matawab napa naita Nabi ta melu matawab mataru julu Nabi ta bau Hayratul Aswad purina bau Hayratul Aswad napa mulai tawab iya tawab tungka macam ni Nabi ta nabau jadi kapitu Nabi ta macam ni matawa apa kapitu tu lepak bau Hayratul Aswad abang apurai nabau Nabi ta sallallahu alaihi wasallam Hayratul Aswadi selesai bitawapna napa mulai tu pun sinawar ya ke dia tak pernah bau lepang yulo tetung naitai Hayratul Aswad nasan inna a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka manennai pengusina Umar na pudangi rubatui yur Hajaratul Aswad maka de wisang maka de ye ku bahatumo wisang bending dewi te nabi ta bau ko de macina bau dan bending dewi te nabi ta bau ko de si sek de macina bau jadi nabawi na karena kaciran di Nabi Muhammad pan sareba masih dina salam aga magatosi nangka betuna Nabi Muhammad malai sare yarega maperintangi yarega palalui makna bawi taniaga penghormatan ya rupale abawangi ya ku penghormatan dituga nasulangi tikae sudah perlu kita paham maka dia yero Hajaratul Aswad menurut hadis as-sai maka dia uki hadis as-sai majib Hajaratul Aswad di pasam buliman ni pun Allah kalau kita naik jadi pasum buliman ni agak jero senai di kumakadaki ia camae agak jero perpanjangan tangan bupati tu ya kalau bupati itu perpanjangan tangan dari Menteri Dalam Negeri maka katana jadi Hayratul Aswad nasa Nabi Muhammad perpanjangan Tuhan andai kata Tuhan memiliki tangan ya kedega kalimat napung Allah Ta'ala maka sekian kalimat napung Allah Ta'ala menurut 50 tania 5 tulino tania 5 makhluk ya maka dia pun Nabi ta yero pasil 5 napung Allah Ta'ala jadi gini bawi Hajaratul Aswad padai kuma jama ipungi ayan sampai mikina mana tahu padai kuma jama itu pun Allah Ta'ala nah ya kutu jama katanya tu pada ibadatan betul tanya tu nak kasbian perlu ni ipaham dia maka dia aja amma betul na angka betul salah ada kail naru jama mangir ku mengi pada cing sebab itu syarat yang pertama maka dia pungil hadis sana man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala hisni nigi tau pau la ilaha illallah pasikan na tellu na paulila na patung ngati na padu palan role dega kana bati-bati lenai pun Allah Taala ke pakas wi Tuhan maka pun Allah Taala dakhala hisni ya na tu tahu angkani ilalanna bentik
Wa man dakhala hisni amina min azabi, nigi tau angkai matamu kebintik maka dia pun Allah Taala amina min azabi pemali ni calla. Jadi pemali ni calla. Jadi yang nanti apa syarat utama surah kurma. Jadi syarat utama nata tahu surga syahadat. Ya nadina syahadat tahu beningin kata wasampaya nadina syahadat wasampaya di tuna tam salat di tuna tam surga. Sinna sila surah salpun kahadiri ukuri mundo peran imun ring na syahadat sampayana gangkana tu de tu gaga siddi betul na rukus salam nasi tururi tu pandi tema kada upanna na tatang ita gue rikwir rukungi kapiri pada nasi tururi na ko sampayangi yan ang kataw tamas sampayan din to na tikakan maka dewaji sampayangi nasa mikuli-culi ay ina nasi tururi tu pandi tema kada kapiri ye po ko de mina sampaya makutumi peyemi marepa binasa ngalena magami ni semua makarewaji dito na kapiri kapasi miyasan na pasi miyasan na sudah sekalian yan betul na nari kumero dito bicara sampajang nasaba malewan itu upau ilan na takziaku iyarega aga makade pagka sana modal utama nawat bitaw tama suruga aku ragan na dosana yaro modal kami nambah bato aku ragan na dosay dia la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam de narutu dosa de narutu dosa yake mapatamay ilalang mapatamay ilalang batas jadi pemali dena wat ditta masuru ko dena kada la ilaha illallah ya ke dena wat di makada la ilaha illallah dena gaga dosa dena jaji yena di makamala dena jaji oleh sebab itulah saya sudah selalu nancaji jadi untuk mantapkannya untuk pagampangi tahu mata surga asal pure na paula ilaha illallah muhammadur rasulullah yaitu yang pe dapat tabtuna mati amurina Abu Talib to nasarif to aga irasan to nasari aga to makara pamasi di to sallam ya kita kanja waktu namate mananna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangi istilahna tahun ngero amul huzni tahun duka nasawayar nanangi Nabi tauba kanja na murida Nabi tauga kasinna acana piara wija acana masumpulolo kasinna bati-batina sik dibawa bakuran na deden kana kada la ilaha illallah sik dibawa deden kana kada la ilaha illallah namanan nang inabit mi tayo kadapit kegini taruh kasinna ya tahu dan kuremi mengi ye nauraga melu patami sallang ngurene ki yatten itaggo ko Allah taala inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha di muring hae Muhammad tirongi tahu melurie nike ko Allah taala so patirongi di ko Allah taala bitirongi yana tu yang pensil surah salam ke hadir alif alif bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauraga kasina murena wattuna mate pikku watingi na kami na maringenge pacalang watingi na wala nasabak de na pau la ilaha illallah muhammadur rasulullah nana da bikin ninni ha ilanti Nabi sallallahu alaihi wasallam kidabi ya mo bending ide panadapi pada padana ambuk na Nabi ta induk na Nabi ta ambuk na Nabi ta kan mati dan de pinitapu mo pinibita na mati induk na Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang nak taburu na Nabi na mati de penilanti maji Nabi yai maga hukunna namuyero ta sila tu Nabi ta nakada aga na nagaw kay kung Allah taala induk kindo ni mundo na taro Nabi ta kung Allah taala buku gangkanna Nabi sallallahu alaihi wasallam darari lori kung Allah taala milau izin kung mangini palalo milau adam pag induk na si babuka
di makdong na bitang kada ipo palalo ka kasi na milo adam pangangindo ko si bawa buku ko mangi nawatin na tama suruga maka dia nabi tastagan tu rabbi an astaghfir li ummi falam ya'dalli maka nabi ta mak daregi ka mak darari ngalori pun Allah taala milo ko mangi palalo ka pun ni milo adam pangangindo ko maka dia nabi ta falam ya'dalli dia na palalo pun Allah taala milo adam pangangindo ko dia yatangi nabi ta. Jadi makin Nabi salah wastadantu an azura kabraha fa adina li abaji natengi pun Allah taala willo ada pangindukku jadi maka dak ai po palolotona salah siarewi kuburuna makin Nabi tanah palalu kapun ini palalu pun Allah taala Nabi taala siarewi kuburuna mereka natengi lo doang magi suruh sekali rindu kan Nabi si bawa bulan Nabi kan dia peneran patah biasa zaman ulfatra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula maka ni pun Allah taala dega ga tahu pata amarana kan ari kudena pura su nang kayu usurulan maka sana maringi peringatan nah palungan Nabi Isa na palungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kali 500 tahun nah jadi ga nabi aji kudega ga nabi rutulino yang ke ukaro tagatu manyuki kidona dia tak tu akidana ya ko makasing ibatena sifat bindu-bindu ki batuna tu ibatami suruh kemudian sallam na sebab dia wa ma kunna mu'adzibina na pengalakan Quran mana wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dia ucalle hiddi tagakan angka panabi pun jelokan di sunalani na dia na tidak turi na sebab dia na pada agama na TV nabi sibawa agama kayu nabi ia agama kena TV Nabi sallallahu alaihi wasallam mapamulai Nabi talattu kamalino dega dena tapa kita pakai mana asli mana ursinil malang dega tapi Nabi ia agama riluya nama di Nabi na lenni jadi sudah ku keadre jadi dia pajatuni tugas Nabi oleh sebab itulah sekarang nariku kita lusuri ni ye rukun nasalang limewe ni tamai bicara na sampayangnya angka hadis maluk mabiasamu ye mabiasamu wagasana wa polon lo nariku mabicara ka maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilna hadis awaitu law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min darnihi shay'un qalu la yabqa min darnihi shay' qala fakadzalika mathalus salawatil 5 yamhu Allah bihinal khataya dan apa Nabi maka Nabi kutakon kasih di salu kisah di bolan si dia tahu salu maka jawena nang kataw nga bolak ko na rusaloe na tihilog yu po na bolero tabi kalima siya susiwandi maka na nabita halya baka bindar ni siya ang kamo pagruray na mo sa tingiro tawar tabi kalima siya susiwandi lot yu maka di sahaba ay di nagaga di na iko'y kalima ni tawar ay baka bindar ni siya kala maka nabita fakadali ka na salusal makulit ba nito akalarapangan sa payalim mo ito ya ku kalima siya susiban ni masampayan na itu sampayan ni palolo dosa jadi sampayan ni palolo dosa jadi ini kita di nasampayan malah puri mengedosa anak ini kita masampayan ya legai dosa anak menurut kadar sampayan ya ku makanya sampayan lega mana dosa anak ya ku dia makasila ada sampayan lega sisa menurut mani kadarna menurut mani nilainya sampayanna ya kay makor sampayannya yamhullahu bihinnal khataya napakan kay pung Allah taala ko mani nalagay dosamu na sabay ko nalagay dosamu berarti naringangin no nalumuyan no atama di sugana pung Allah taala yamhullahu bihinnal khataya yang ketua hadis narampi penguta Abu Hurairah malewak matuku ada hadis awe maka di alim al-bina Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir
maka dalam lebih na bitta iro sampai jali mutu andrangi juma ilatu juma peman kafaratul lima palaga dosa ye sampai jali mutu palaga dosa akadano ini bicara gina terus pas susu palaga stick ye stick ko pasikola ye tanah kongkas kukimu salam melu lagai susu ya susui kare aja dia sempajang itu pas susu dosa aja yang itu nanjurkan ini kita maka de pamulan na waktu rio na pungala taala iya jadi pamulan na waktu awal al waktu ridwanullah ia tengana rahmatullah pamasina pungala taala ia capana waktu ghufranullah ia telutu ia pamulan na waktu rio na pungala taala ia ko tengana waktu pamasina pungala taala betul ko mele masiko ko tie dia na digama sebab tengana waktu pungri ia me aku pamulan na waktu na rio ko pungala taala ia nama ko capana pa waktu munri sampai makanya kita ghufranullah ada pernah mani mutajen betul na dosa dosa ayan aro makanya kita as-salawatul khamsu yarsam payallimu watwe yang payaluram masiga mujama ajan menamatan yana tamatwe puhuni aja mutajen ni tengana watwe aja mutajen ni capana watwe pas susu yarsam payallimu watwe kupuran ni masampajan assalamualaikum tapi manci kare na susu yang dosata iya sampai jalure mas kebetulan jadi bagus selagi sudah mengaku wal jumu'atu ila jumu'ah karena Nabi Muhammad narikon kata meja dosa masusu ni sampai jali muatu tadi na capu na susu sama betul ini maka Nabi tarongi Jumaat itu Jumaat setiap mingguan pas susu kasih minggu majak tugas ia na pura tema sampai Jumaat assalamualaikum sini na de na dapi susu sampai jali muatu ia mana tu si susu igangkan na Jumaat pe iya jadi makundai na tu de na lama Jumaat tu dia nama maju nama kudai ya ke sila surah salah kuka hadri dia niatnya dia ni bajikan ya dia niatnya dia niatnya mah kudai masa apa masih ya pada umur ni dia bisa ngiri makai pikul ilaw na ini ko mina takal ni gaga mah kudai lo maju mah ya ke madari mo karunto ko kampung-kampung ni kamu ko maju kamu mah kudai maju mah padahal jadi ya naro nasa Nabi Muhammad sampai jadi ya fungsinya sampai ya Jumaat papa syukur sampai ya limut tu jadi ko tak ko angkat usut to si sallan dina sampai ya limut tu ke lima Jumaat jadi ya kupuri mak Jumaat agak na susu na sisa minataja mela susu dega sisa modal aman jadi nak jama betul dia berfungsi jam-jamannya maka Nabi Muhammad ia keisengi ia runa susu sampai jaju sampai perlu sampai Jumaat dosa-dosa bicu ini malam tu syal kabair asal tania jauh dosa batwa nah itu dosa batwa megawi tahadis pura ia masyahur maka dari itu ada dulu atau pandai masuk ke hadis masyahur pitu gari anak sauki hadis masyahur pitu agak dosa batwa ia ki pura wala sara malai sara sabjap parisamana ngiro hadisa injallu ingnya sangido sama raja lo pasti tambah ina mega 20 sini iya
ura upak depu ngiro. Jadi ia rodo sama kuero rodo sama toero dia nalagai sempajang. Dia nalagai jumai. Ia nanti toba. Dia nanti toba dia nalagai. Oleh sebab itu saya sudah salah kugadir betul na ia masjid itu agsana istighfar set itu manjai modal batori di ya penahur Nabi Muhammad aji upaja toba Nabi tanah Muhammad sal angka gadosana kan dia gadosana Nabi ta iki makanya Nabi ta inilah astaghfirullah kulla yaumin as-susuk kami nandria wa tapi kasiratu toba Nabi ta sisu Astagfirullah, astagfirullahaladzim alladzi ila tiap kutu rumah sempayang nelurung nebita istighfar ki kutu rumah assalamualaikum astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astagfirullahaladzim nurut toba wasin wa ta'ala untuk iya sebab iya berharga seluruh sekalian selain daripada itu kamu hadis yang bertalian dengan salat maka dia alim al-bina Nabi sallallahu alaihi wasallam popular dari Abdullah bin Amr marfu'an innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fa wudi'at ala ra'si yaro ataina sang idza qama ila salati narikuloni masampaja pura di majinne nalaw na melo masampajan ipajujungi dosana ipajujungi itawamanang kasi na ulun mali masampajan Fakullama raka'a aw sajada tasakhata anhu itu tungkar rukuk nasi bawah sujudna maka denna mana ni pada to mak denna na dorakui yake itu kumiri yang ingin denna dongnya merakui itu dia tu denna dong mematai angin lupu perlega itu dong mematai takin ditolak kada teh mak denna maka ada minta merepi betul toba so toba palagai itu sama raya ia na lagai mak dan jadi dari kurma sampai ina rukuk na sujud mak dan mani sini ada sebicu hatta la yabqa minha syai'un insyaallah kan maka ulama dega gemun rucinde dan nabi kan dega gemun rucinde surah salakun kahade oleh sebab itulah dari komelo ni masampajang tahubungkan ni pema si bawa ayat ukian na kurang merajaan pun Allah Ta'ala iwatunna iparintan nabi ta masampajang aqimis salata li dhikri napan wala dhikrullahi akbar dhikrullah betulna iaitu sampajangi pada matuidi watakaleta pada betul na ye ditutulin itu kan dua angka tubusta angka nyawata ia na diga nyawata mo macumu tubusta dituna tu ye mo macumu tubu ko diga nyawa dituna tu ye makumati sampajangi ia masampajangi angka kedo angka gau angka ada ya ke angka tu paringerangi nyawana sampajangi mupikkum wa falana alhamdulillahi rabbil alamin mupikkum wa falana Allahu akbar sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dan sebagainya nadi nangka mulisa kiri paringerang salih salakum kahadiri sampai jadi nyawana jadi wala zikrullah iya tu yang pe ali bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dituna gaga pada nasa Nabi Muhammad sallallahu nyaman na pinandingi pada zamanna narikutar are paringerana ila sampaya mengerangi punna yaitu yang pemakan Nabi tahubbi ilayya bin dunyakum salasun talu singerang nilino termasuk ni waju'ilat qurratu aini fis salah ukuni munro cupuna asan nangan nabi Nabi Muhammad dari kumaring ngerangi di sampajan kumaring ngerangi di sampajan alih Nabi sallallahu alaihi wasallam ukuni munro
Jadi tengeran ni makade jiwa na sampajangi zikrullah hari ngerang ni Allah Taala. Iya nade gagar ngerang na. Na iya naru hari ngerang ni sila surah salak gadri dia na bicara pakai itu dia nak pakai bicara. Okey sufi bukan tahu tauhid. Okey tak okey sufi. Okey bicara. Jadi ko mi bicara batu bicara sampai jangan betul na kedona mi baca nami sampai jangan den lulik den singgu tu paling ngerang maka pikku dia paling ngerang pikku ini dan itu dan sebagainya. Nasab okupi tauhid itu sih okupi sufi. Oleh sebab itulah saya surah salakum ke hadir riolodena panyutamai materin na sampayange beton na piku kiji si tongon-tongon nan sawak maka ye gerupan na aga pengertian maka gerupan na kedo kuma sampayang itu terutama di Kulau di Mekah taidegan na rupana kedo na tema sampayang saudara-saudara sekalian biar perbedaan ni arega batin atau pahangi an kalalami majid. Nah sebaya nabi tadi jika agak tahu pura na pak guru mas sampayang ya tiga betul na ia mikung kemana ni sahabat na tudang na pugo nabi tamas sampayang ni nabi tairi na pamakada makwaya sangi sampayang ya betul na memang kusampayan na Nabi sallallahu alaihi wasallam di na pawi makada se iya rukun iya syara iya sunnah iya na jama min Nabi ta napa pada sahabat hukuman ni rumalan de buta to pandrita pahang maka dia ku masampayan ni Nabi ta na angkaci digau desi seneng kana na de na puguki pada mi angkar supaya perlu supaya sunnah ina tilimahku ya kuma sampayang ni nak makadan perlu dia ku takut biasa ide na jamai biasa dia na pugoi ang katurang kana pugoi maka ni sunnah jadi itu kuma mak bicara ni tahu rukun na sampayang ni syarat na sampayang ni dia nulis kena pahan atau padita itu sama pada langi batina nilai mina bintang angka makan 10 telu anda luta Imam Abu Hanifah makan 6 rukun na sampayang bayi nama ke mana ke iko Imam Syafi'i makan 10 telu nak ada bayi nama ada 6 dan sebab okey batina nilai ni okey berarti nak perhatikan sampayan alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sila surah salat mengaji hari waktu dia panita mai maka de kega ruku kega sunnah kega hay'a kega wading itat batun na itim pilih sujud sahawi kega de na wadi batun na de na sampayan ko din jama meru ka yolo magasana pala yolong ni jid hadisa di hadisa batun na pikugi sampayan na nabita angka hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia hadis ngarampi pengurut Imam Bukhari andrenge pengurut Abu Dawud At-Tirmidzi populi Muhammad bin Amr bin Atha makadai Urai bin Kalinga angka sahabat Nabi tiasa Abu Humaid As-Sa'idi Yaro Abu Humaid As-Sa'idi 10 madikan tudang 10 sahabat tudah si tudangan min ashabi Rasulillah minhum Abu Qatadah termasuk Abu Qatadah ke tudang nata pemakada Abu Humaid ana a'lamukum bi salati Rasulillah maka dia Abu Humaid pada sahabat 10 sahabat toto iman ana a'lamukum bi salati Rasulillah natu kami namisani batina Nabi tamasampaya ya kami namiga pengalaman kumita Nabi tamasampaya maka dia sahabat falima magi piku batina naik kumisan nakada fawallahi ma kunta bi aktsarana lahu taban dia muncul repaka si bawa Nabi ya merepaka si bawa wala akadamuna ala husabatan ya tu kami na yolo topa sahabat Nabi ta metta maripa topa si bawa Nabi ta gangkanna malewa ya rita uperhatikan kuma sampajan
Jadi maka di sahabat fa'arid praktikkan ini kita piku masa piku batina pak ini biasa teori kita coba praktik fa'arid praktikkan piku batina Nabi masa sampaja qala maka dani Abu Humaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati angkai Nabi sallallahu alaihi wasallam narikut tattu ni masa sampaja jadi ini bicara ani langsung sampaja dia nak bicara niat nak jolo petun na agan nak kibelak na satu lo dia nak bicara tu mas naik masa sampaja ni maka Nabi tak maka dia pengutabus Abu Humaid idza kamila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi biha mankibaihi ya ko masa sampaja ni Nabi tak nakka ilimanna silempu salangkan jadi salangkan silempu ya kutiar ka kutakabiri runasaro ya jadi nakka Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hatta yuhadhi bihi man kibaihi thumma yukabbiru nafatakabiri jadi kumanduri hadis Bukhari Muslim dan sebagainya ya kutakabiri tahu si lempu lima si bawah ayah nama ku orang si bawah makunre engkau perbedaan ia makunre ia orang ni tak timpa siku ia pun makunre rapai siku ye maku ir ba ir beda jadi takabiri Nabi Muhammad sallallahu diturun apa wi maka dia takabiri Nabi takit pikuni batin takabiri fulan takabiri nataru gelimanna ukiruna nataru ge uki abdana nataru ge dia akan apa? Dia akan apa? Dia tugas sahabat makutana. Ni, yang tu apa? Kita ambil ni boleh. Ukih hadis lain ni, engkau kada ya witi Nabi tanah taruh liman na ukih tujuh ngata na. Engkau tahu maka dah ukih sih. Ini madu perubahan ukah dia nak apa? Tak kabir minasa. Purana nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takabir hatta yakirra kullu azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Ia mana Purana takabir ia mana nak baca masanna manirita unruna tungkat lan roli di unruna betulan sit ndriwa manangi agal pesan nunri manan ni unrona betulan ye degaga kiru degaga pokoknya non riman atungkat-tungkalan rolewe posisinya hatta istakira mau diang summa yakra jadi dia na puran takabiri bacaan dia napaka singe jolo ye summa yakra inapa Nabi tahu baca di sini pun maka dia akan baca itu yang memang penguasa tempat kita bukan ada selain maka dia akan baca engkau maka dia membaca Fatihah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah engkau pun maka dia mau tanya Fatihah itu apa dia pun Allah Ta'ala fakra mata yasar baca dia mau apa lain baca misri maka dia kata Bu Hanifah mau tanya Fatihah imundi biru bicara itu yang penting membaca ia baca koro jelas akurat kenapa ni akurat ni baca itu saya sudah salah ke hadir kumelo tu nak bicara akurat masih dulu tu ante guru tu pandita maka dia ia si puasan ni kurang menurut baca pitu kata baca pitu tu jadi asamana ni tiba kena sampaian itu baca pitu ayah nama alam binda baca pitu ya pak kamu patu ya baca 10 engkau petalu baca syal asana ayah masih tulusus yang dia dulu tu pada dia maka dia nasai baca masa pajak jadi nasai baca masa pajak al-qira'atu sabah baca pitu ini iya ayah ke ia marisan ni dia aja nak baca pitu baca matung kerenginan iya na betul na kay betul na masyahur ini apa sa'in sebab ia tungkai di malap bana apa ya roh nasanaha aja musaffa si maka de lalangi makanya ni kali waktu wal laili dha saja ma wadda akram maka si waktu wal laili dha saja ma wadda
makanya ni makan walal akhiratu khairum laka minal makan walal akhiratu makanya nah ni narikulat tu ni bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura ni baca naro apakah Fatihah na baca ya rimun di firmatu ibaca sabang hadis Nabi tamakalla salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi ya re kataniya wallahu alamatu kikulat tu bacaan Nabi Muhammad maka siuke summa yukabbiru takbirisi ilatu bacaan barang pura baca Fatihah baca surah takbirihi wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihi imaman kibaihi yarwatina takbiri nabi takufuri letu baca bacana nakape tuli manna pada waktu takbiri unna nak kaliman nasi lempul agan salangkana na perruku summa yarkau na perruku Mayurbatina nasa nabi tarruku yada'u rahataihi ala rukbataihi persis na patulakkengi agana ya sana ya rahataihi na patulakkengi ya palapul limanne uki lubulubutuna na patulakkengi batina nabi tarruku na patulakkengi limanne uki lubulubutuna ayo ronewe na palaw salim ni kete sikuna iya makun reye na palawala iya lolala sikuna ko makun reye iya di roneve lo salim ni kete sikuta iya hadis tapi na rumah tu na pawi nabi tahu ke hadis nabi Umair penjelasan maka ia batin ruhu nabi tahu narwe na tarwi agak na tarwi ya agak na jerusan na pala puliman na uki lubo tuna ini napa na parata lakana jirata lakka dia na malaka ruku pada maka di sama na di tamaria wudue na iya puncingi deh makoro hadis summa ya'tadilu na inappa kufuran ni i'tidalan ni nabita i'tidalan wala yusibu ra'sahu wala yakna yotun na i'tidalan de napacoga yuna de tora pacuku yotun na i'tidalan betul na biasa betul na malam ku bialo de na cuga de tora cuku ya lo napa makada sami Allahu liman hamidahu kufur ni makada sami Allahu liman hamidahu makada si summa yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihi ma mankibaihi mu'tadilan nakasi liman na kufur ni makada sami Allahu liman hamidahu si lepu si memangnya napa roko summa yaqulu Allahu akbar yakun roko makada si takbir si summa yahwi ilal ardi ni napa sujud benar dia pau makade agan najulu makan deki latanero utu nagajulu liman nagajulu ide na pau apa iru go ero nak madu porpo ke ada saya ikipure madaka ngak panalitian apa mana pengiwangi tak gitu to pandite makade malebi ikulime yolo na putu malebi kultu yolo na palime padang kehadisan na pura usalidiki maka deh iya nabi tawatun nama lolo tuna yolo apa mengalak mopi iya abang ngama tuh waili mana na yolo apa kita ibuan jadi ana si salah ini masih salah betul iya iku malolo tuna yolo makanya iya iku tomotoy lima pun na yolo apa ngama tuh iya fayujafi yadaihi an jambaihi maka nabi tayo betul na nabi tasuju napabelay liman na siku na puluki bandrin na yujafi napabelay
Jadi betul makundai itu ya orang ni lah kalau sedih makundai orang ni bersuat orang ni ya makundai lah ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها وتن التودا pura suyu ia sunna suyu matu madu perupatu ke ada sa angka tu pandi ta makade pitulan role suju dena waddi dena sama angka tu makade asal suju manang emosi selle imun diri matri bicara masalahna suju suju Nabi sallallahu alaihi wasallam awatuna takku pura suju makade Nabi makade ko hadis natudagi bi Nabi tal ajiabiuna ajiabiuna yan ajiabiuna natudag watuna tudang ke balongan Nabi suju itawar ko agar iftirasya sebab tawarruk aku itu dah itu semua wa yusni rijlahu yusra fa yaqulu alaiha ya na parlampe lima aja biuna ni na pantudani uki balongan dua sujud wa yaftahu asabi rijlai idza sajada yaku sujud na bitta yirusinna na kajeni mundriro tapok manut dena sirapakang masara iro aja anak kajena na bitta mereka sujud wa yasjudu wa yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u wa yusni rijlaihi wa ghayru alaiha makul gangkan selesai ruku mamulani betul rakam mamulani maka namanya ruku madua thumma idza qama min ar-rak'ataini wa kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bi mankibai thumma kabbara inda iftitah thumma yasna'u dhalika fi baqiyati mahkumana ni rubatin nabi tukar kami dua rakaat tu kita lun rakaat tu hatta idza kanat as-sajdah allati fiha taslim ya watunana baca pura sujud melona matahiyah imundri akhara rijlahu na promundri ni aja nasi betul aganna wa kaada mutawarrikan tanyana aja na tudagi aganna siro aga jero alwari aga pikiro gini jero pulaku tanya pulaku apa pulaku na apa tudang pulaku mutawarrikan ala syiqqihil asar risi siabiuna qalu pada makna mana sahabat sadaqta muya makmu tuturita ya betul nasi tururi hati nasi tururi sia sahabat cara ia tu sia itu ya nanti nak pergi mana jadi matu bina betul nak kebila pelajaran ibu dia matu napa ipau maka maga penelitian na pangluta bakran maga penelitian na pangluta sirina ali maga penelitian na pada batina masampanya pada masampanya pada makanya mana batina masampanya pada lektumi nasabah iro sampai cara yang bisa dia kendalikan ingatannya pikku kidona maga batina namanya nama gampang nak kendalikan peringeran jadi aku itu perbedaan kita ni perbedaan agak sana maka dinatung kapasiti angka tahu menyam meringar aku tudangi angka kumas tatungi angka jadi ukur menurut titik perbedaan nasabah semuanya konsentrasi pikiran mengingat Tuhan sebab itulah hakikatnya salat. Sudah-sudah sekalian makuni basengi jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala ukilna pengajian tempat mundri itu coba-coba ni terangkan ni maka dikega nasi tururi apa rukun na yuro sampai yang mati bicara ka maka 10 talon ka maka danang ka maka asirang ka maka itu iya nasi tururi ni bicara yuro na pagawi ni aja dan bicara iya na nasi tururi mati insyaallah subhanahu wa ta'ala ilana pengajian yang akan datang. Saya kira saya sudah salah kehadiran. Saya kuno yelo tak dampangan soba meloka menuju menuju pandang. Tanah purun apa barakat maipun Allah Taala ada kuda pungataya adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.